Sa mnom je danas Dejan Mistura, fizioterapeut, vlasnik poliklinike Scipion. Možda je najbolje da se ti, Dejane, sam malo bolje predstaviš. Dobar dan, dobrodošao. Hvala ti, bolje te našao, Petre. Dobro, reci mi nešto onda o sebi. Znači, ono što ja znam i što mogu ljudima reći, 25 godina poslovanja Scipion ove godine, poliklinika u Rijeci koja se bavi fizioterapijom. Imaš već više od 15 zaposlenih i vrlo, vrlo dobar glas, jedan od najboljih stručnjaka za rame u ovom dijelu svijeta. Da, Scipion je po zadnjem brojanju nas ima 18, sa tendencijom da nas bude više. Ove godine slavimo 25 godina postojanja. Ja sam uz još jednu kolegicu bio prvi terapeut sa privatnom praksom u Rijeci prije 25 godina i nekako tako je sve počelo. Ja, mali prostor u centru grada i korak po korak razvijalo se gotovo prirodno, širilo se, odlazilo na jednu pa na drugu adresu i tako. Scipion je skupljao, ja vjerujem, najbolje ljude koji postoje u ovoj struci u dosta širokom području. Tako da, eto, imamo jedno malo utočište za nas koji radimo i za naše pacijente koji potrebuju našu uslugu. Čime se bavite danas, dominantno? Ima li uopće dominantne tendencije neke ili je to... Kako ne? To je ortopedska fizioterapija. To su poremećaji sustava za pokretanje, zglobovi, mišići, tetive, sindromi prenaprezanja, nešto neuroloških pacijenata, ne puno, nešto djeci isto tako ne puno. 9 do 99. Da, nema gornje i donje granice. Te ono s čim se zaista bavimo, to je profilaksa, to je sprječavanje ponovnog pojave kroničnih ozljeda i oštećenja. Dobro, dakle, u ovoj emisiji mi pričamo dominantno o nekakvom uspjehu, mindsetu pobjednika, uspješnih ljudi, načinu kako biti zadovoljan u životu. Pa daj, vrati nas 25 godina unatrag. Dakle, ta tvoja mala ambulanta, tvoja mala klinika, jesi li razmišljao tad o 25 godina unaprijed, jesi li imao neku viziju, kako se to razvijalo uopće? Da sam razmišljao, ne bi ničega bilo. To je poanta 20 godina bilo čijih života, ja mislim. Da je unutarnji nemir, ako hoćeš tako, ili naprosto potreba da se nešto napravi, usprkos činjenicama, je ono što nas gura naprijed. Početi tako nešto sa razumijevanjem šta bi sve moglo biti, šta bi sve moglo poći po krivu, što će biti za 5 ili 10 godina, ja mislim da je imobilizirajuće, da više koči nego... A vidiš li uopće te znakove, što bi moglo poći po krivu, koji su sve prepreke, ili si u tim godinama namjerno slijep? Ako nisi slijep sa 20, nećeš progledat nikada. Ja zaista mislim da je to tako. Ja se sjećam te energije, tog poriva, a nešto od toga je ostalo još do dan danas, ali te sljepoće za bilo kakva upozorenja, pa može to poći po krivu, pa ne. Ja mislim da je ta mladalačka strast je najveći pokretač. Ok, kako zoveš tu osobinu? Je to mladalačka strast, je to tvrdoglavost, je to nešto drugo? Mislim da nije tvrdoglavost. Tvrdoglavost imam i danas, ona je veća nego što je bila tada. Ali taj poriv, ta energija koja ima potrebu biti kreativna ili destruktivna, ali energija, i ako ju treba utrošiti negdje, eto, trošio sam ju na nešto kreativno. Ali je to, kako bih rekao, energija, mladalačka energija. Dobro. I kako je Scipion rastao? Odnosno, zanima me neka tvoja priča o tome kako svoju malu ordinaciju pretvaraš postepeno u posao. Kada izgovoriš tu rečenicu, to predmnijeva nekakav plan. Ja uvijek govorim da apsolutno nikakvog plana nije bilo ni u jednom trenutku. 7 godina sam radio samostalno u mojoj ambulanti. U to doba sprijateljio sam se sa jednim sjajnim čovjekom, Dalibor Širola. Mi smo kasnije postali poslovni partneri i
napravili smo korak naprijed, prespojili smo fitness, on je odličan kondicijski trener i fitness trener, i fizioterapiju, i preselili smo cijeli sustav na Kantridu. Daj mi provedi kratko kroz taj mentalni sklop tih 7 godina. Radiš sam i koje su težnje? Kako to ide? Koje su ideje da li postoji ideje o rastu? Postoje li natruhe plana ili nešto? Ne, ja zaista dobro, mislim da ne. zanima me tvoja verzija. Da. Osim rada u ambulanti, ja sam dužio u bilo kojem trenutku barem 2 sportska kluba. U jednom trenutku kao terapeut. Malo hiperaktivnosti je uvijek bilo. Malo. Dobro. U jednom trenutku čak sam bio kondicijski trener za jedriličare u Galebu u Kostreni. Dakle, kad pričamo, ja sam radio u ambulanti, da, svoj dio pacijenata taj dan, plus sve ostalo što me interesiralo i što je dio mog posla. Da, i sad ono što mene zanima, jer ti i ja se znamo već neko vrijeme, i onda ja znam da malo umanjuješ tu količinu svoje energije i tako da, u biti da si ko atomska centrala ponekad i samo je pitanje da li ćeš ozračivati ljude ili davati energiju, to je jedino pitanje. Je to nužan preduvjet za to? Može li se na drugi način, ili ti samo taj način znaš? Ili ta energija, radoholičarstvo, tvrdoglavost, upornost, je to jedino što ti znaš ili postoji neki drugi način? Ja ne znam, sigurno postoji drugi način, ali ne za mene. Ja nisam mogao drugačije. Ja sam hiperaktivan, ja imam, uvijek sam imao i dan danas imam višak energije. I ta energija, da se poslužim fizikalnim zakonitostima, energija je neuništiva. Mogu je jedino kanalizirati, hoćemo konstruktivno, pa ću biti radoholičar kao što jesam. Ili će biti destruktivna, autodestruktivna ili destruktivna za okolinu. Ne? Ja ne znam drugačije. Ok, i kako sad kanalizirati tu energiju? Ima puno ljudi, ja sam ih upoznao u svojoj praksi, puno ljudi koji imaju takvu energiju i ponekad se nađu malo na čudu što s tim, bude i teret. To je apsolutno teret. Ja imam, kao što ti znaš, obsesivnih strana mog karaktera ili crta ličnosti. To je teret, ali je i zadovoljstvo. Ukoliko moj višak energije i moj fokus mi dozvoli da se izgubim u nekakvoj temi ili u istraživanju ili u nekom projektu ili bilo što drugo, i to me pričinjava zadovoljstvo, onda su stvari dobre. Uostalom, da te pitam, iz tvog vizure posla, kad smo već kod toga, postoji li nešto što možemo zvati balansom ili izbalansiranim životom, i ako da, što je to? Jer ti i ja smo o tome isto pričali, ali za mene je izbalansirani život kad mi dozvoliš da budem jako, jako dugo u fokusu, onda me to iscrpi i onda se idem odmarati. I prosječno sam u balansu ili moj život je izbalansiran, ali samo u prosjeku. Ima li tako nešto? Da li ti u svojoj praksi imaš ideju kada razgovaraš sa nekim poput mene ili neko ko je još malo gori nego što sam ja, da li ideš sa idejom, ok, sad ćemo taj život staviti u nekakav balans i što je to? Mislim da si već sad definirao to. Balans je individualna stvar. Za tebe je balans nešto što bi nekog vjerojatno ubilo od količine rada, za nekog drugog je taj balans drugi. Dakle, čak nekako ne sviđa mi se riječ balans jer znači kao da nešto gubiš negdje da bi nešto negdje dobio, iako u suštini to zna biti tako. Dakle, mislim da je to individualna stvar. Nekom je balans upravo to. Daj mi zadatak, pusti me da se iscrpim, onda ću imati neko zadovoljstvo i bit ću miran. Dok se ne zakotrlja par dana da nemam šta raditi, onda imam opet problem, daj mi opet zadatak. Dakle, neki ljudi moraju razumjeti da tako funkcioniraju i non-stop moraju imati zadatak u kojem će se pitati šta mi je ovo trebalo, ali bez njega ne mogu. Okay? Dakle, to je tvoj balans. Nečiji drugi balans je nešto što više smatramo balansiranim životom, dakle umjerenija stvarnost, ali to je opet nekom drugom. Tako da mislim da svako od nas ima
svoj optimum rada, odmora i da to trebamo poštivati. Pogrešno je kad slijedimo nekakve izvana nametnute kriterije. Znaš, pročitaš u knjizi ovaj je radio bjesomučno, nije spavao i tako dalje i zaključiš, to je recept za uspjeh. Pa probaš, pa pogineš. Pitam te zato što većina te self-help literature koje si ti upoznat je pokušava prodati jedan recept za svih, gotovo panaceu. Ali pitanje je relevantno i za moje pacijente. To je kada njihov životni stil, odnosno životni stil mog pacijenta koji je došao tražiti pomoć jest u stvari uzrok njegovih fizičkih problema. I dokle mogu ići u inzistiranju da on promijeni životni stil koji mu predstavlja zadovoljstvo. Pričamo o fizičkoj aktivnosti. Jako puno ljudi koje ne mogu istjerati iz fotelje. Dakle, puno sediranih osoba koje je teško natjerati da se pokrenu. Ali isto tako imam iznimno puno ljudi koji... Ne možeš natjerati na odmor. Tako je. Koje ne mogu natjerati na odmor, jer im to pričinjava ili zadovoljstvo ili je ventil s kojim je važan u životu da bi postigli... Mislim da jedni i drugi imaju strah od nepoznatog. Onaj koji trenira svaki dan ima strah što će se desiti ako trenira 3 puta tjedno. Ovaj drugi ima strah što će se desiti ako uopće trenira. U tvojim terminima, dakle, nekakve fizičke pripreme. I, dakle, jedne i druge je strah što ih čeka s druge strane medalje. Najbolje je probati onako malim okladama, znaš. Ajde, daj mi zadovoljstvo, probaj 2 tjedna, 3 tjedna, mjesec dana, pa ajmo vidjeti što će se dogoditi. I onda, uglavnom, ljudi razumiju da im bude bolje i iskustvo je nezamjenjivo. Dakle, onda najviše naučimo i najviše smo spremni prihvatiti novost. Da, mislim da nam svima fali strpljenja i vremena za tako nešto. Da. Je to progresivno, kako ajde ti malo više imaš iskustva od mene, je to sve gore? Jesmo sve više nestrpljivi po tvom iskustvu? Ja ne bih rekao da smo više nestrpljivi, nego naša nestrpljivost ima drugačiju dimenziju nego što je imala prije 20 godina. Objasni mi. Ja to zovem sindrom epizode Doktora Hausa, za one koji se sjećaju, ili epizodom bilo koje emisije. Naime, unutar tih epizoda Doktora Hausa, ona traje 45 minuta, na početku pacijent je uglavnom skoro mrtav ili blizu toga i na kraju te iste epizode on istrčava iz bolnice i ta špranca je za 90% svih epizoda ista. Ono što htjeli mi ili ne, to remeti našu ideju što je realno u određenom vremenskom kontinentu i to je tekući problem u mladi. Koliko tijelu treba da bi napravilo to i to i koliko možemo ubrzati nekakav rehabilitacijski proces, što je realno očekivati i što nije. I to je sindrom epizode Doktora Hausa. Da, razumijem, da se očekuju rezultati u filmskoj epizodi. To. Ako ne odmah, u nerealno kratkom roku. Dobro, da se vratimo na tvoju priču. Okay. Jesi imao isti taj sindrom? Jesi htio sve napraviti preko noći? Ja sam beskrajno nestrpljiv. Ja dan danas. Kako ti je to pomoglo, kako odmoglo? Ne znam da li mi je ikad pomoglo. Ne mogu reći, moglo je puno puta. Ali mislim da nestrpljivost nije sama po sebi tu. Ona je dio tog viška energije, tog nemira. Šta te ponuka u životu, taj nemir, višak energije, nestrpljivost? Da ga potrošim negdje. Ok, dakle, nešto je sigurno pozitivno izašlo. Apsolutno. Dakle, u šta si to usmjerio? Kako se za neko koji je poput tebe i koji je nemiran, kako se to može usmjeriti u osobni poslovni razvoj i tako? Dvije stvari su uvijek bile nešto u čemu bi se moglo izgubiti. To je posao i učenje ili čitanje ili neki moji interesi van medicine koje hoću zadovoljiti ili koji su vezani uz
nove informacije, novo razumijevanje, kontekstualizaciju i tako. Zašto je fokus bio na to? Zato što je to uvijek bilo dostupno. Ti ventili su uvijek bili dostupni. Taj konstruktivni način da potrošim svoju energiju je uvijek bio dostupan. Dobro. Cijeniš jako učenje, ako mogu primijetiti. Još uvijek? Da, apsolutno. Ne mogu se misliti da danas nisam vidio nešto što mi se čini jako važno. Vidio jučer, ili da danas znam točno isto kao jučer. Ne znam, mislim. Nije ti ono dosta, znači stvarno si se etablirao u svojoj struci, nije ti dosta. Ne kažeš u nekom trenutku, ajde, sad imam nešto, stvorio sam nešto dobro. Imam dojam da čim ovo govorim da ti raste nervoza negdje. Ne raste nervoza. Možda mi je teško objasniti. Ajde da ti pokušam figurativno to pokazati. Sjećam se, do ranih 20-ih sam puno planinario. I zaista je to prekrasna stvar i bio dio tog planinarskog nekog društva. To mi je tako. I vidiš tamo planinare ja sam bio među mlađima, pa do 90-ih godina. I to je otprilike isto kod starog planinara pitaš pa što ti nije dosadilo hodati po ovim brdima. I jedan od planinara, nikad neću zaboraviti taj razgovor, jednoj djevici koja nije baš bila oduševljena sa toliko, slučajno se našla među nama, da je rekao, gledaj, problem sa planinarenjem je ovakav. Ako ti je gušt samo doći na vrh brda i sve prije toga je trauma i drama i teškoća, ajde, nemoj to raditi. Preduga je trauma i drama, za to malo zadovoljstva tih 10 minuta što si Ok, znači naučio si uživati u procesu. Tako. Kako, u čemu uživaš u tome? To što je danas novo, što god to bilo. Super. Što uopće nije bitno. I danas me to može preuzeti u smislu da ne reagiram na vanjske podržaje, mogu biti fokusiran na jedan problem i biti vesel. Znaš da sam nedavno slušao jednog neuroznanstvenika koji je rekao da kad ljudi biraju koji dio mozga će im biti podražen na kakav podražaj, može biti sreća, može biti nekakva ugoda, bilo što, biraju frustraciju učenja nečeg novog. Znači, ljudi će izabrati da mogu birati nakon stimuliranja različitih dijelova mozga upravo takav podražaj. To je najviše nagrađujuće iskustvo koje ne znam zašto neki ne koriste. Da, isto mi je nejasno otpor nekih ljudi u mojoj okolini prema novim stvarima. Postoji jedna stvar kad učiš nešto novo, što god to bilo. Prije ili kasnije naiđeš na situaciju da moraš odustati od ranijih ideja. To podrazumijeva to. I čini mi se da jednom dijelu ljudi odustajanje od postojećih ideja biva bolno. I da bi to mogao biti jedan od razloga zašto kod njih postoji otpor prema učenju novog i tako. Nekako ko u malom bazenu. Toplo nam je, ugodno nam je, nema novih stvari, ali nema one nelagode, aha, vidi, bio sam u krivu, ova ideja je bila u krivu, možda sam bio u krivu 20 godina. Ok, bio sam u krivu 20 godina. Neću biti više. Bitno je da ne danas. Da. I ta naša emotivna veza za naše ideje, mislim da je dosta veliki problem. Dejane, imam dva naša prijatelja, su s nama tu virtualno, poznanika, koji isto imaju par pitanja za tebe. To su junaci iz tvoje ordinacije, tvoje klinike. Pa, evo, možemo... Pozdrav Petre i Dejane, moje pitanje za tebe je sljedeće. Smatraš li da se uspješna karijera u našoj fizioterapeutskoj struci stječe isključivo kroz učenje i iskustvo rada, ili smatraš da se po uzoru na neke druge karijere, na primjer sportaša ili umjetnika, i u našoj struci može biti samo mlad i talentiran, a već uspješan? To je Marko Grgurović, jedan od tvojih najdugovječnijih zaposlenika.
Dragi Marko, ne može se biti mladi uspješan. Ne može, to je medicina, žao mi je. Za kliničko iskustvo je iskustvo. I što ga više imaš, to si bolje u tome. To ne znači da ne postoje ljudi koji su manualno spretni, pa će u manualnoj terapiji biti bolji. To nikako ne znači da nema ljudi koji su pametniji od prosjeka i koji mogu i hoće brže napraviti sve to što je. Ali nema alternative za iskustvo u medicini. Žao mi je. Neki talent, ta predispozicija, ima li toga? Ja mislim da je volja puno važnija. Ja stalno tvrdim da ova moja struka nije atomska fizika. Da ona postoji nekakva centralna unutarnja jednostavnost u njoj. I da je želja i motiv i volja za ja to hoću, ja to mogu je puno važnija od talenta. Što god talent bio u mojoj struci, to ne znam. Na tragu toga je i drugo pitanje tvog kolege, koje mislim da baš ide u smjeru toga kako se razvija uopće tvoj posao. Pa ajmo pogledati što pita Zoran. Ajde. A kakva je nješka? Pozdrav, još jedan put čestitam na 25 godina uspješnog poduzetništva. Ono što je najduža konstanta Scipiona je uvijek isti kolektiv. Pa moje pitanje je, što misliš da je ključno u upravljanju i očuvanju kolektiva da bi svaki pojedinac ostao i bio zadovoljan? Ovo je teška pitanja. A otkri nam tajnu, nešto radiš dobro. Veseli me, beskreno me veseli i moja zaista želja od početka, od kad smo počeli zapošljavati ljude, to je sad nešto manje od 20 godina, je da ne bude velika fluktuacija, da ljudi kad dođu da pronađu razlog da ostanu, koji god to razlog bio. Mislim da su ta vremena prošla, ako su ikad bila, uopće, da djelatnik ili suradnik treba biti, ili radnik, će biti zadovoljan samo zato što plaća dolazi redovito. I poslovi ekipa. Na početku, dok smo mladi i dok većinu njih sam zaposlio kad su bili mladi i ja inzistiram da kad krenu, da krenu što mlađi kod nas. Zbog čega? Tako da u toj formativnoj fazi ih možemo pokvariti, ako smijem reći, odnosno da u toj fazi ih guram u učenje, edukaciju i da pohvataju sve ono što mi radimo. Dosta je teško mijenjati ustaljene navike, to ćeš ti znati puno bolje nego ja. Da. Puno je bolje dok te navike nisu ustaljene, da ih mi ustavimo. Dakle, ne mislim da moji suradnici moraju biti zadovoljni, eto plaća je redovita i ne loša je i to je to. Jer prije ili kasnije dođe do zasićenja. Ok, čim ih onda stimuliraš? Kako ste, zapravo stvarno imaš iznimno malu fluktuaciju. Svi koji su jednom došli u Scipion ostaju u Scipionu. Dakle, ako to nije slučajnost, a baš je teško da je to slučajnost, kako? Scipion ide naprijed. Ono što je prije puno godina Scipion je bio isto. Prvih 7 godina bilo je samo. I nakon toga, preselivši se na drugu adresu, počeli smo zapošljavati ljude, fizioterapeute, Zoran prvi, Marko drugi, pa kolegica Marija, isto sjajan terapeut i onda i ostali. I u tom času moje znanje je bila, Scipion je bio ograničen onime što ja znam. Dobro. I vrlo brzo nakon toga Zoran, divan, sjajan čovjek, je počeo propitivati te okvire. Kako se ti osjećao kao gazda? Prilično neugodno na početku, može pa gledati. Ali da. Međutim, u tom propitivanju vrlo brzo mi je postalo jasno da ako će Scipion rasti i ako stvari budu postavljene piramidalno u kojem ja danas to zovem argumenti za autoriteta, dakle moja je zadnja zato što, eto, ja sam šef. Znači ćemo živjeti u vrlo uskom
Području tvog uskogrudnom, znanja. Da, uskogrudnom i uskom svijetu koji nema veliku mogućnost širenja. Dakle, svi imaju ovlast dodati svoje znanje. Tako je. I malo po malo, korak po korak, shvatili smo da taj argument iz autoriteta je besmislen. I to emotivno držanje za vlastite ideje. I vrlo brzo je došlo do zabrane argumenta iz autoriteta. Autoritet je dobar, onoliko koliko je snažan i svatko ima pravo i potrebu, nadam se, za ispoljiti svoje I život. kako sad ti kao autoritet prihvaćaš, kako se dovesti do toga da prihvatiš koristan savjet, kritiku ili nešto, ne znam, zaposlenika od 20 i sitno godina? Zato što je... Koja je osobina potrebna za to? Nije bitno. Osobina je biti fokusiran na cilj. Ako mi je cilj da moj pacijent bude bolje obrađen, naš pacijent, ne moj, naš pacijent bude bolje obrađen i terapija bude kraća, efikasnija i u konačnici uspješnija, bilo čija ideja dobrodošla. Dakle, tada ideje su samo sredstvo do konačnog cilja. Ili nam je cilj da promijenimo posao tako da je manje stresan ili organizacijski da promijenimo nešto. Sasvim je sve. Ako je cilj najvažnija stvar, a u ovom slučaju pacijent je ultimativni cilj, onda nema problema s tuđim idejama. Dapače. Jesi li birao zaposlenike, odnosno zapošljavao ljude prema onom što si malo prije rekao? Ne znam, taj želja za učenjem, volja, takve stvari, ili koji je kriterij? Najbitniji, ja bih volio da postoje kriteriji. Šta je kriterij? Osjećaj u datom trenutku? Najčešće. Ono što mi je najbitnije kod razgovora sa potencijalnim suradnikom je da nema abrazivni karakter. Dakle, da nije svadljiv i da komunikacija može biti otvorena. To mi je najbitnije. Druga najbitnija stvar je da ima volju za raditi, za učiti. Sve drugo je pitanje vremena. Sve drugo je pitanje vremena. Izostanak abrazivnog karaktera, volja za učenje i motiv za radom. Razumijem te da si rekao da u medicini je dakle iskustvo jako važno, potpuno mi je jasno zašto. Je li tako i u drugim strukama? Dakle, možda koje nisu komplementarne medicini. Vidim, Marko je pitao, recimo u sportu ili negdje drugdje, da je možda drugačije. Misliš li da se, recimo, u sportu možeš izvući samo na talent? Mlad, uspješan i to je to? Ili po tvom iskustvu ne postoji tako nešto? Ja mislim da je sport drugačiji. Ima li to rok trajanja, to izvlačenje na talent? Ili neku sposobnost? Ja mislim da da. Ne postoji samo talent. Što je samo talent u atletici? Da na početku, ajde, ostanimo u atletici koja je mjerljiva u objektiviziranoj stvarnosti, iz razliku možda nešto malo manje od drugih sporta. Dakle, imaš dijete koje, ne znam, sa 10 godina može trčati na 100 metara brže od svih. Da, to je talent. Dakle, on nije trenirao to do sada. Dođe, testira i neće trenirati. I što ćemo s njim? Više nije talentiran. Dakle, on je imao inicijalni talent. Mislim da mi griješimo u društvu da su nam takva djeca talentirana, a neko drugo dijete koje nema takvu izraženu sposobnost u takvoj dobi, ali ima strašnu volju za učenjem, da je bar talentiran. Dakle, uvijek gledamo talentiranog kao nadarenog i kao njemu ćemo dati sav trud, a ovog drugog koji ima talent napornog rada gledamo kao manjkavog. Da, mogu tu potvrditi i iz osobnog života. Naime, ja sam bio vrlo debelo dijete. I da je bilo tko došao i da mu je bilo tko rekao ovo debelo dijete će biti sportski terapeut, kondicijski trener, ikada. Biće vrijedan, nezaustavljiv. Mislim da bi bili, bilo bi dosta podsmijeha.
ne možemo u nekim periodima života, ne možemo prepoznati puninu talenta, ja mislim bilo koja osoba. A da li možemo prepoznati talent vrlo rano u sportu? Mislim da da. Možemo prepoznati sposobnost. Da, sposobnost, ok. Mislim da da, zato što sport i pita fizički specifičnu formu, ako hoćeš, i genetiku. Ali za ove druge stvari vrlo je teško sa 10, 12, pa i 16 godina. Samo učenje. Reći, ok, ti si sad talentiran za ovo ili za ono. Uostalom, sjećam se da sam ja u struku upao potpuno slučajno. Potpuno slučajno. Ja sam volio kemiju u osnovnoj školi, zaluđen bio sa kemijom, do mjere da je najzabavnije bilo pročitati udžbenik iz kemije iz prvog razreda srednje škole odmah čim sam ga dobio. Na način da sam znao sve odgovore na pitanja u bilo kojem trenutku nastave. Tadašnji sustav obrazovanja je bio takav da se prve 2 godine srednje škole su bile opće i onda smo se opredeljivali unutar škole u kojoj smo izabrali. Ja sam izabrao medicinsku školu. Međutim, mene je pubertet sačekao jednog jutra lijepog u prvom razredu srednje škole i uhvatio me i nije me puštao više godina sa svim zabavnim i manje zabavnim aspektima toga. Ali u svakom slučaju, nakon te 2 godine, kad sam trebao birati, htio sam kemiju, ali nisam imao dovoljno bodova i jedino što sam mogao odabrati je ili za medicinskog tehničara, medicinskog sestra. Dobro, kad se pojavila ta onda želja, dakle, ako do tad nisi bio taj koji se založio za svoj uspjeh, kad se pojavio taj nagon da učiš, da radiš, da rasteš? Što je uzrok tome bio uopće? Dakle, niko se ne bi ukladio na tebe s 15-16 godina, on će nešto napraviti, tako? Da. Gdje je bila prijelomnica? I postoji neki specifičan događaj? Postoji li neki... Ne. Ja sam se vratio iz bivši Iran sa odsluženja vojnog roka i krenuo studirati, pa to nije išlo baš jako dobro. Ja sam pao prvu godinu studija za fizioterapiju na prvom semestru, jer me nije bilo na studiju. I u stvari sam onda išao raditi. I radio sam svašta. Radio sam u trgovini, istovario kamione, nešto malo lasirao. Svašta, jer je to bilo doba kada, htio sam imati nekakav svoj novac i, živjeti život, veselit se i tako to. I nakon 1-2 godine i počeo sam staž u Lovranu za terapeute. U jednom trenutku mi je dozvolilo da gledam, rekao sam, sad me je volja za završiti taj studij. Ja sam studirao i radio 3 posla. I završio prvi na godine. I to razumijevanje tada je došlo da ako mi daš 100 stvari da napravim, ja ću ih napraviti otprilike 80. Daj mi jednu i ja ju nikad neću napraviti. Znači ako je izazov, može? Da, onda može, a ako ne, onda ne. I od onda praktički tako funkcioniram. Nakon što sam završio fakultet, jedva da sam ga završio, sam otvorio svoju privatnu praksu. I što ti onda priča o balansu? Dakle, tvoj balans je optereti me 100% i daću ti 100%. Ali traži od mene 10%, ne dam ti ništa. To je točno. I jednom kad znaš kako funkcioniraš, onda znaš kako postaviti svoj život. I to je lakše. Ima li trenutka kad si zadovoljan? Kad kažeš, ovo je dobro napravljeno, pa sad, ne znam, malo uživanja ili... Ima li tog trenutka? Činiš se da si dosta orijentiran samo prema naprijed. Ti trenuci su ti trenuci zadovoljstva su vezani uz kompleksne priče sa mojim pacijentima. Dakle, kad dođe neko kome sustav nije mogao pomoći negdje drugdje ili je pokušao si pomoći na više načina i relativno brzo dođemo do dijela ili potpunog rješenja, tada je to zadovoljstvo je pravo zadovoljstvo. I koliko si dugo to dozvoliš? To je otprilike 3 minute ili da sljedeći pacijent. Vremena za biti samodopadan ili zadovoljan je malo. Ali ti se bojiš toga kao uspješan čovjek? Da te
takva emocija ne sputa, ne učini pasivnim. Ma Ne? ne. Međutim, moja zadovoljstva su vezana uz ono što vidimo, to je da napredujemo. Da ja napredujem čak i sada i u ovim godinama, da napreduju svi moji kolege, da smo danas bolji nego što smo bili jučer, da danas znamo više nego što smo znali jučer, ili da danas bolje komuniciramo u sustavu nego što smo komunicirali. Osim tog znanja, što je najvažnije za pružiti dobru uslugu u tvojoj ili nekoj komplementarnoj struci u radu s ljudima? Empatija. Ja nemam krompir ispred sebe, ja imam živo, vrlo kompleksno biće koje čiji problemi su takvi da je odlučio doći i tražiti pomoć. Jednom si mi rekao nešto, što da mi je rekao neko koga ne cijenim toliko, obrisao bi to odmah. Ajde. I od tad, to je hipoteza koju testiram i još uvijek nisam našao dokaze da nije valjana. Rekao si mi da je razlika između ljudi koji dobro i loše rade svoj posao, da je ovima koji rade dobro stalo. I meni je to bilo previše banalno. I rekao sam, pa čekaj, pa nije problem da ti je stalo, pa morate biti stalo do čovjeka. Sad se onda vraćamo na tu empatiju. Zaista misliš da je tako? Empatija košta. Empatija je skupa. Uvijek je skupa. I da li se može biti izvrstan liječnik, terapeut ili medicinska sestra bez empatije? Može. Tehnički izvrstan. Tehnički znanjem. Da, tehnički izvrstan. Da li će itko takvim ljudima pronaći manu u njihovom poslu? Neće. Će svoj posao tehnički izvrsno napraviti. Ali? No, ja ne mogu bez toga. Ja i dalje imam osobu ispred sebe koja mi je u pravilu s rijetkim izlikom iznimno interesantna. Interesantno mi je kakav je problem, odakle je došao, tako. I to je, ja mislim, i onaj osjećaj koji ljudi, ili barem većina njih, ima kada izađe iz naših ambulanti. Ne samo moja, jer takvi su svi moji suradnici. Svakome je stalo. I to se osjeti, to se vidi. Ako ti je stalo, tada negativni naboj nemogućnosti da pomogneš nekome je ono što te može pogurati. I mene je poguralo naprijed i natjeralo me da se ostavim nekakvih krivih, možda loših ideja ili općenito da ne budem vezan za ideje, nego da budem vezan za konačnicu. Kako košta empatija, kako pomaže, što ti donosi? Donosi mi sve. Donosi mi razumijevanje problema puno dublje i puno bolje nego A što košta? Iscrpljujuće. Teško, možeš lako se suosjećati s jednom osobom, sa dvije, sa tri. Postoji, čini mi se, i naš unutarnji emotivni limit koliko možemo se dati. I to bude iscrpljujuće. Ali je nagrađujuće. Nagrada je nemjerljiva. Da. Ajde, objasni mi još jednom, volio bi da to čuju svi, ne samo ja, da podijeliš malo mudrosti. Imaš jedan divan onaj model sa krugom u kojem su svi ljudi sa točkom i iznimno mi je koristan i ja ga prodajem svojim klijentima besramno jer mislim da je jako dobar. Objasni mi malo to. Mi imamo, moram ući korak natrag da stavimo kontekst iza toga. Danas se bavimo modelom biopsihosocijalne i fizikalne medicine. Imamo biološki dio, psihološki dio i socijalni dio. I kada sam prije dosta godina prvi put čuo za tu ideju, koja je došla iz Europe generalno, onda sam rekao šta je ovo? Ja sam manuelni terapeut, ja namještam globalne krajčnice, ja liječim upale. Dakle, ja radim biologiju, šta sam psihologija i sociologija. I
To je ta veza, ja sam takav, ja sam manualni terapeut, ja sam to naučio, ja to radim, to mi ne treba, to su nove ideje. I sad, vrlo brzo mi je postalo jasno da moja reakcija primarna je bila loša, a onda smo vidjeli da taj model nam pruža puno bolji uvid u stanje pacijenta. Naime, dakle, biološki, biopsihosocijalno, fizikalna terapija, biologija je sve što se događa, upala, ovo, i silo i tako. I to je ono što mi radimo, to je ono što radimo. Dobro. Međutim, imamo i često puta kod pacijenata psihološki problem. Za primjer, ti ćeš se sjetiti, zajedno smo radili neke od tih pacijenata i bit će ih još. Primjer, habitualna stražna luksacija ramena, gdje ona se događa kod adolescenata najčešće. Dakle, to su bolovi u ramenu zbog toga što mladi pacijent ima tik i on sam subluksira to rameno natrag. I mi to znamo i znamo što se događa. Ako ne riješimo taj psihološki problem, mi ne možemo riješiti biologiju. I gdje se to onda dolazi taj krug i točka? Onda imamo socijalni dio. Dobro. Ako imate, evo, nedavno je bila jedna takva pacijentica, žena svojih skoro 70 godina, ima isto tako veliki problem sa ramenom i mi imamo biološko rješenje, ali ona ima staru majku, gotovo nepokretnu, od koje se brine i živi u istom domaćinstvu. Ako mi ne riješimo opterećenje ramena koje ta žena ima, brinući se tako, mi ne možemo riješiti biologiju. No, ja sam vizualizirao kako nas ima svakakvih i nas u medicini, a i suočeni smo kao i ti sa različitim psihološkim profilima naših pacijenata. Njihovim kontekstima koji su željama, idejama, motivima i svega toga ostaloga. I bilo mi je dosta teško kad vidim možda i dođem u kontakt sa pacijentom koji ima izrazito rigidni stav o tome što želi, kako misli to napraviti i tako, koji je kriv, bilo mi je dosta teško razmišljati što da napravim s njim. Jer ja bih volio da imam barem dio tvoje struke, ali nemam. I ono što zamišljam krug i pacijenta u sredini, gdje ga želim vidjeti. Dakle, da je zdravo skeptičan, da ima minimalno povjerenje u ono što ja radim, da je spreman saslušati argumente za to što je i da postoji neko razumijevanje između vas. Dakle, to je recimo idealna komunikacija između mene i pacijenta. I ako ona nije idealna, ja ju zamišljam u koju stranu je pobjegla na tom krugu i nastojim i mene i pacijenta dovesti najbliže što je moguće toj točci. Inače se nećete razumjeti. Inače se nećemo razumjeti. Naime, fizikalna terapija jest jednim dijelom pasivna. Dakle, ona je situacija u kojoj pacijent legne na stol, ja ga pregledam, nešto namjestim ili učinim nešto gdje je pacijent pasivan. Međutim, veliki dio fizikalne terapije je aktivnost samog pacijenta, fizičke ili na drugi način. I ako pacijent ne razumije što radi, a naročito ako ne razumije zašto to radi, šansa da to napravi je gotovo nikakva. Razumijem. U tom smislu, ako nema tog razumijevanja i nema povjerenja, ne idemo nikako. Koliko misliš da postoji psiholoških uzroka fizičkih tegoba? Meni se čini da je velika količina psiholoških problema zapravo ima neku psihološku pozadinu. Kako je to iskustvo? Mi se koristimo idejom centralne sintetizacije. To bi bio jedan tako općeniti naziv za bilo kakav poremećaj mehanizma boli. Kada vidimo da intenzitet boli koju pacijent opisuje ili doživljava nije ekvivalent objektivnom patološkom stanju koje mi možemo vidjeti i detektirati. I mi znamo danas da je ta nadogradnja boli vezana uz svaki kronicitet.
svaka bol, svaka smetnja koja traje 2 ili 3 tjedna, ima tu psihološku nadogradnju. Što dalje traje taj psihološki nadogradnja je velik. Strah od pogoršanja stanja, strah, dakle, nerazumijevanje svojih patologija, a naročito dr. Google, gdje pacijenti vrlo često, to sam imao neki dan, to je zaista je bilo ko u crtiću, gdje je žena pokušala odgonetnuti nalaz svoje magnetske rezonance sama preko doktora Googlea i došla je s različitim podacima, da. Uglavnom, koliko onda misliš da je imali puno psihičkih uzroka, fizičkih problema? Mislim da ima. Mislim da ima. Ok. Sad ću ti postaviti par ovako kratkih pitanja, odgovori u jednoj rečenici ili manje. Može? Može. Ok. Idealan pacijent je? Skeptičan i otvoren u isto vrijeme. Nemogući pacijent je? Zatvoreni pacijent. Idealan zaposlenik za tvoju struku? Propituje svaku moju riječ. To nije lako. Ali je zabavno i nagrada na kraju je jako velika. Dobro. Scipion za 25 godina? Nadam se da ja neću raditi u njemu. Sad kad smo, bit će veće slavlje ove godine, ali kad smo malo intimno proslavili mi, rekao sam da nadam se da ću biti živ za 25 godina, nadam se da neću raditi ovdje i nadam se da ćete me pozvati na sebe. Najvažnija osobina za mladog poduzetnika? Tvrdoglava upornost. A za iskusnog poduzetnika? Tvrdoglava upornost. Znači da si tvrdoglavo uporan. Ja tako gledam na stvari. Za zdravog poduzetnika sposobnost da mijenja svoje stavove i ideje, u svoje komente da ono jak, ja mislim da nema nijedne druge osobine koje bi trebala biti, mogla biti važna. Dobro, imaš li ti još neko pitanje možda? Jesi li nešto htio saznati što do sad nisi? Možda tema, pa da vidimo koliko imamo vremena. Ti i ja smo o tome isto nešto pričali, pa me zanima, ali mislim da nikad nismo otišli dalje od nekoliko rečenica. Ti i ja, u jednom dijelu naša struka je slična. Dakle, vidimo čovjeka sa problemom, psihološkim, fiziološkim, i vidimo neko rješenje tog problema. I imamo pred sobom osobu koja nije sklona ići prema rješenju. Dobro. To je etičko pitanje koliko i psihološko vjerovanje. Koliko daleko, koliko dugo ćeš ti inzistirati i pokušavati skrenuti takvu osobu prema u smjeru za koji ti znaš ili misliš da je najbolje za njega? Dogod mislim da možemo. Okay. Do tad neću odustati. Jedna klijentica mi je nedavno rekla, kad sam je pitao kako bi opisala moj rad, rekla je da nemilosrdno blago gurkam uvijek u smjeru zadanog ishoda. I ako smo se mi dogovorili da je željeni ishod nešto, naravno, kao što si rekao, ljudi će pokušati izmigoljiti u puno situacija na bilo koji način da ne idu tamo jer je nelagoda. Dakle, moje je da saslušam migoljenje i da kažem dobro, ajmo se sad vratiti tamo i da nemilosrdno, ali nježno usmjeravam, gurkam dogod mislim da je to moguće. U trenutku kad mislim da nije, ja sam spreman prihvatiti da možda ja nisam pravi čovjek za mog klijenta ili da moj klijent ne želi promjenu. Dakle, ne doživljavam to kao poraz, nego kao kontekst u kojem ne možemo u tom trenutku dalje. Mogu ti jedan korak dalje s tim pitanjem?
uobičajeno u muskuloskeletalnoj, odnosno somatskoj medicini šire, razmišljamo ovako. Pacijentu je prezentirano njegovo stanje. Objašnjeni su mogućnosti liječenja i mogućnosti sanacije njegovog stanja. I na njemu je da odabere hoće li ili neće. Dakle, on ima izbor i slobodu nad vlastitim tijelom. Ukoliko imam pacijenta koji je ludo vezan u svojim 70. godinama, to imamo prvo sada, za jedan sport koji ga ozljeđuje. I svi znamo da ga ozljeđuje i on zna da ga ozljeđuje. I rješenje višestrukih njegovih kroničnih problema je da ga maknemo iz tog sporta u drugi. Ja sam davno njemu već objasnio o čemu se tu radi, on je to primio na znanje i objasnio mi da je njegova kvaliteta života sa tim sportom puno bolja nego bez njega. Unatoč problemima. Da. I da ti problemi su prolazni. Nama je trebalo 5 godina da dođemo do situacije gdje on sada počne mijenjati svoje razmišljanje. Tu dilemu imam gotovo uvijek sa mojim pacijentima, no otišli smo možda predaleko. To ne znači da većina mojih pacijenata ipak nema samo somatski problem. Dakle, imamo artrozu koljena, imamo polomljenu kost ili nekakav drugi dio. Ali sindromi prenaprezanja su uvijek vezani uz, odnosno direktna posljedica našeg životnog stila. 80% svih ozljeda koje meni dođu su sindromi prenaprezanja. Dobro. Koje je pitanje? Pitanje je koliko daleko i kako dugo. Kako dugo, koliko daleko i kako dugo inzistirati s tim pacijentima i je li uopće, da li mogu biti dovoljno objektivan kada razmišljamo o tome što je dobro za tog pacijenta. Nikad ne može biti objektivan jer nismo objektivni. Dobro. Dakle, mislim da je to iluzija. Znaš, kad mi neko kaže ja razumijem da objektivno ja krivo razmišljam. To je subjektivno, to je i objektivno. Dakle, svi mi imamo iskrivljenja na neki način. Mislim da je odgovor isti kao prije. Dok god misliš da ima mogućnosti za promjenu. Ja bih insistirao dok god postoji nešto za što se možemo uhvatiti. Makar neko pruža otpor u datom trenutku, pružao ga 5 godina, nakon 5 godina ste uspjeli. Dakle, nešto je postojalo, neka komunikacija, neko razumijevanje je postojalo, samo se neko dugo opirao. Dakle, mislim da je stvarno rješenje dok god neko ne uspijeva. Ja imam u svojoj praksi iskustvo da uglavnom odnosi sa mnom traju kraće. Dakle, brže pokrpamo nekakve stvari, brže osnažimo osobu da može sama funkcionirati na zadovoljavajući način, no nekad odnosi stvarno traju dugo, godinama i uvijek se nalazi neka sljedeća stepenica. Tako da, ako imamo sljedeću stepenicu, ako imamo novi izazov, možemo raditi još. Imamo na čemu raditi. Da. Dene, hvala ti. Hvala tebi. Što si došao, hvala što si podijelio svoje iskustva o svom uspjehu i vidimo se još nekom prilikom. Obavezno.